ano tshama ni mpfapfa nkarhi ndya butepu ku vula ka van'wanyani nkarhi kha ndya swindlendlendle ni nkarhi ndya mafahlafahla mahinyahinya ivi Yehovha a ta a ku xana ni nga rhuma mani emisaveni a ya lamulela vana va mina ni ku Yehovha rhuma na ni ya pfuna vafuwethu veta leswi na ku i ti hlambisa ndhawu ya important blind swo yini mara na van'wana va na swakudya va hava appetite enela hi laha yi nga kona enela hi leswi i nga na swona leri dyambu a hi ra ka va munhu you're landless. Leswi nga ku swi na swi ta ni dlayisa ba swa fana mina ni vule mfumo hi ku ya hi buku ya varhoma ne yi ri Abraham was promised the world and its riches together with his descendants. What is and those who believe in Christ are those descendants. What is this? Na loko xikwembu xi n'wi inana xi te u ta va tatana wa vunyingi loko xi n'wi komba xi n'wi hoxa na le Kanana and everything xi ku i ta va tatana wa vunyingi. I will bless you to your marrow. So darling, I'm sorry I ntiyise mfumo because kahle what you need to understand i ku Abraham amtima wasisani. Yes, we believe in Christ. I believe in Christ myself. What is this? And the vessel one hiyo indla ku vantima tani rixaka vuswana byi hinyonola na hala ndzhaku halawa because i yima la ku mikateko ya Abraham ya wena mikateko ya Abraham ya wena and a ntiyiso. It's not true. Mikateko ya Abraham ya vatukulu va yena lava va nga tshembisiwa. You get what I'm saying? So I languteni darling hi ndlela leyiwa loko ma-Israel masuka a Egypt ma ya a Kanana a sikwini ra namuntlha hi le Syria kumbe a Lebanon kumbe halaya mi ya henhla la ka ti-Arab Emirates wa vona lava va nga le henhla le a Dubai hi nge hi la ku ya kona hinkwenu na mina dream ya mina ku yisa medema Dubai. What is this? Lava hi vo vatukulu va Abraham n'wana mani lava va nga katekisiwa ku fikela aminwaleni tifera swo tshika tibola ndzhaku a tlhelo ka lwandle. What is this? Mpahla swo huwa hi yona va sisiwa hina ma wa vona hinkwavo loko va ri le Dubai vo xaveriwa mpahla tlhanyikwa na ti-50 a hi nchumu ka vona i swi nga ka ngatini ya vona. So mina na wena a hi sukele ku tihembela if ki va byela mfundhisi ku Maraji i te mahemba mfundhisi because what the Bible say loko huma ka mhaka ta Abraham ti ri May God bless us and enlarge the work of our hands. Swi vuriwe na le ku sunguleni ka misava ku ri munhu un'wana na un'wana I ya dya swa nyiko wa yena. What is that is the lineage la mina na wena hi nghena kona a hi sukeli timhaka ta Abraham because loko wo vula straight ku can you go through what Abraham went through i nge pfumeli ku dyeriwa nsati wena nga n'wi dyangi Potifar but a lava ku dya la ku faya la ku fama nsari vela yi saseke ku pena. What is this? But what you need to understand here is that vuzalwana kumbe Christianity byi te Africa in a way as a summary. A byi tangi in a full version or as a full version. Byi fike byi ta as a summary. If ka hi fit wa swilo swo ka swi nga swona. You get what I'm saying? And then you need to ask yourself kuri before vuzalwana byi fika Africa a hi connecta njhani na Xikwembu na Yesu because a nga ri via Abraham mfu. Yes, Yesu I ferini I fele swidyoho swa n'wana na n'wanyana but you need to also understand ku fika ka Yesu emisaveni a nga telangi ku fela swidyoho swa munhu ntsena a fika I fike a planta na a seed of leadership aka munhu un'wana na n'wanyana. What is it? So if you cannot water that seed of leadership and you let it not germinate avuton'wini bya wena swo boha ya dya mababa. What is this?
a ku na nchumu xi nga ta humelela leswi a hi hemberisiwaka swona mfana mina mikateko ya Abraham ya nga a hi swona mikateko ya Abraham na mhani ya maarabu hambi kun'wana na kun'wana lava ya kona fala ti-building leti ti nga la mzanzi mfu hinkwato hi mfu almost building yin'wana na yin'wana la mzanzi yi own hi ntukulu wa Abraham laha nga tshama kona mfana wa mina building leyiwa yi own hi ntukulu wa Abraham so wena i mikateko ya Abraham njhani ya wena i khe i dya mati na munyu na vuswa le ka maxoja yi njhani mikateko ya kona mfu because this thing has to na u xivula xikwembu xi ti I will bless you to your marrow a nga tini hi mfumo vafundhisa nga mnyeli mina vula mina vafundhisa nga mnyeli wa switwani you need to work very hard swi kha swi tika swi kha swi tsotsomba hi mfu you need to understand ku ri you are part of the generation that has to work very hard as dark as ntima you need to work very hard and a swi le ku oloveni swa tika it's not easy wa vona lexi vuzalwani mina ni swi lava ku vitaniwa muzalwani because that ain't associated na poverty na vusiwana too much ni kombela ku vitaniwa a believer in God and a believer in Christ you understand hi lawa ni connectaka ani connecti via ni swa ku this is the year of what this is the year of what mi byeriwa swo tikerekeni ta n'wina chaka dieting ani love dieting mina ni konata na xikwembu I'm fasting I'm going to fast ni konata na Yesu mina I don't need your pastor I don't need anyone ani la ku byeriwa ku mikateko ya Abraham ya mina ku nga ri ya mina mikateko ya Abraham ya maarabu wa swa va busy va dya mali blind mina wewe ho tshama hi kha hi yimbela kereke hi ku mikateko ya Abraham ya nga mikateko ya Abraham kwini swin'wana swi vulanga ku ti koka hi makandi n'wexe man you need to understand this thing for you need to work hard for something to happen evuton'wini bya wena you need to work hard that is why na Jabez loko a khongela ndzeni ka Bibele a God please bless me and enlarge my territory he was a hustler va David loko va khongela a va khongela va kha va swi twisisa ku they are working they are hustlers mikateko ya Abraham ya wo loko sikela kwihi va kona vanhu lava nga yi tlemeki no yi tleme mikateko ya vo tikuma va fumile hi mfumo ni ku byerini ku i va mani they just wake up and they're rich they're wealthy they're filthy rich they're wealthy mina na wena we need to hustle Benjamin loko ri ku xavisa tikota teto and hustle i tirhela vana va wena loko i fana na Maraji mfana wa mina who doesn't even sleep until hi mfumo hi mhaka minomo leyi ni nga yi boxa hansi ka dyambu I hustle every day na swi twisisa mikateko ya Abraham n'wana mhani a ya mina I'm not part of that lineage ni waka Maraji mina ntukulu wa vahlengwe nge umanyembana what this is yes the blood of Jesus washed my sins away or I'm part of the Jesus lineage the Jesus bloodline the Jesus spiritual bloodline what this is I'm part of that swa Abraham mfana wa mina a hi swona vo mi hembela tikerekeni ma to xaniseka vafumo ma to xaniseka blind if you don't wake up and understand ku ri Bibele yo yexe i manual but ku na swin'wana laha a swi kongomisiwanga ka mina wena Bibele leswi nga kurisa swona a yi kongomisiwanga ka mina wena swin'wanyana laha you need to understand ku swin'wana a swi kongomisiwa ka ma-Israel swin'wana a swi kongomisiwa ka ma-Arab what you say ku na ti-part va Jesu lani na God and how God manifested and stuff like that hi leswi mina na wena hi fanele ku hi swina na kona what you say because at the end of the day ku khotiwa tivhese to ka ti nga fambelana na vutomi bya mina wena what this is kateko ya Abraham ya mina ni kha ni xaniseka ni kha ni tlela ni nga dyanga how am I connected to those blessings the real people lava nga connected na blessings hi ta hi mfumo hi vanhu lava dyaka va xurini mfana hi vanhu lava hi hakelaka muholo khampani to tala mzanzi khampani to tala a misaveni to oniwa hi vatukulu wa Abraham lava nga tshembisiwa lava kokwawo a nga tshembisiwa hi xikwembu xo ku ri I'll bless you to your marrow mina na wena mfana wa mina we need to work we need to work we need to really work hard it doesn't matter what you do what you have to do and make sure ku ri nga dyanga mfana wa mina mikateko the blessings you need to understand the difference between a blessing and grace eswimbirhi swo hambana sweswo the grace is sufficient the grace is a natural thing yi kona henhla ka xikwembu loko i ku hanya ni suka kona hi 12 na madyambu i grace what is a grace yo huma ka xikwembu mara the blessings ta Abraham i ta Abraham mfu mina na wena we need to work okay Yesu loko a fa xihambano la nga feli ku mina na wena hi fuma hi driver timovha hi vana tiyindlu no a fela moya wa mina na wena spiritually so do you get what I'm saying
ai kumankwala cause swa vanga ku byela kerekene ene swi nga endleka va n'wi duvula hi mhaka ti-day yesu loko a fa xihambana a nga fili ku we i fuma no wena you need to work loyi swilo swa rifumo swi nga swa yena a nga connecte leswo i vatukulu va Abraham mfana wa mina va my friend lava hi va kholelaka va fika swi na mali ku dlaya va damani kokwa swona wherever they go they dominate mina na wena we need to work that we need to work panisha moya shitatwale moya neka moye moye moye